Medi enchia kese efi emergency Ghana TV no elkwa ma etiefo ene ahwefo nyina enne yensa aka anua baabi ewo fidiem ha se ya o kire ni nsemu se ode ne ho ekokodon ekuo bi a ekuo no emu mra ene se ade eto obi ani ana se obi beye program bi a ekuo mai ekeka omonsa ase ede kokko support ni pay na eno ene kokodu ono ne so se obeto ne badin ekuo mai ekeka omonsa ase asika o metwa to ho no ma wese nkomode ma no ko ba se ono ne de no wanya sika no pepepe se ne ekuo ne hyehyeye etie na eno ene kokobisa ho asema ekuo mai mu ni yakuma masole etia na omo ne etwema anso de den na awurabai edi ne nsem etu dwa no yensa kan ekuo pani ni oda ano no ebisa ne nsem bi na yensem na ne yenkonkoti ono so ne nkire mu a odi etu dwa na afa ye ba ne aka echi no ye de aba bedan yenkonkoti ono so ne num nsem embra kone mefa si ne nkan wana ne na si kone ewie wu na nam de na do bai bacho ewie de boko because free ejoso krapa your friend me comfort 10 the pacho mi wo ekuo bi ma ekuo ne friend odo efe na ma jesu say baako eya yeah baako odo efe baako eya anti be kan wa jesu odo efe baako eya no mo ya san bi kan wana pacho de so bi anka odo efe no wa jesu baako eya odo efe baako eya okay de na kopi ekuo nim the pacho mi sister your friend Abigail wusu ono ba ye na o say OHEMAA bi ti ekuo na ekuo no wakacho onhima ne say onfa menka ho na meya ana na mpacho mkojo ne ekuo okay yo ti mpacho mkojo ne ekuo no mitu me bedi na ekufo ekuo ne mu nhyehyeye ben ekuo bia wo ne nhyehyeye ade akura na ma wuti ekuo na na akọjoin de na ma wani je mu so o sa ene ma join na wo join ne ye mepacho ekuo na afena ne yeti no fofo ye na ye de start ye nti mi sister kind of say eye ahemfo ne eyifo ku ayeti nti opeso maame ne se wonfa nkrofom line me ka ho na maame ko ye nti no an information e de ma ho ya nkase bi o wo mu a ye beba be ye wa ye be ye o say ya nka wi ankyere wo mepacho de o maane se e bia o maame wu ana papa fi mana wo ware ana o tu bedi na wa wale wia ana say ubewu a areye the woman okay to aswe pacho mi ko okuo ni mu no e na mbeto mi badi e na omo bai omba ma me 7,000 ti 7,000 mam na ekuo no e won hyehye ne se uye bibi a ye ma 150 million nti uye bibi se sen so o tu bedi ana wo ware ana bibi eto na ye bejawa ye ma 150 15,000 Ghana cedis. Moye nipa dodo se na mo ko nim. Na ye je nipa ninti no. Na ye dodo ni de nyen CP. Kire se wo ko nim na moye nipa dodo se yin. E bia na ye 20, ye 30, ye 50. Dodo ni de man sheda anhwe dodo. Na mo ko meetings. Ye te ende ya ko meeting ba ko before say me program ni ko meeting ba ko. Yo, ti owo ye na e bro 7,000 Ghana cedis. Twaswe. Pacho 7,000 no. Omo ba kan se me ko bolete enfam bra ansa no mo diska na mame na msiro nti me ko ye no e na omo ye se ade na ya hye emra se eye 150 ekofo members no e ba se omo ntia se ya hye emra se 150 bi e ma me 7,000 na 7,000 no OHEMAA ne de balance be ma me de aka na mso minim ba ti OHEMAA se obi ma me 7,000 na mso okay mi musa OHEMAA e bia na de aka no ode beba me da foforo Nhyira FM no phone so na am sina na mpacho na 7,000 na ode ma me no minim se ekuo nhyehye 150 na wo ma me 7,000 de aka beji na ekiri ya na so omogege ye no nru 150 no omogege ye no me aka so me boy me nya 120 or say 30 12,000 nti nru na am sina na se nru kra minim se bia minya be 10,000 kranka eye na kati aka atufutu na aka 7,000 dia no so na obi yare wati bi akoma no afen so obi maami ewu otibi koma no nti ma economy ye bejabeja ma mo ba platform si be di matem say di entina maye eko na mate no munko meeting muni dues card muni membership card
phone so na moye mu meeting ni ade de WhatsApp kunkro me mama express na me ka say me say e de ko mama ka me nye ho na obi so aye ne de abetum saa na moye no ba cho ye ko meeting no Clement bia ba afi na ye ko ne say Clement na ko ba ti afi na ye tiniti na nya ko meeting nti ma nkrofo be keka omba yi program na say canopy am fa ye phone me kunya ye phone to matiti scan so ne ensemble anti wu to bedi ko na wakonwa nye wantimi ha nkonwa papa etifi ko sikanem mebu mo ma say akunya na ye phone ma han ada akunya de himi na wo han de to banni me han food ones de ye bi tuntuma na fita fita no mde seso ndo fita seso ti ko mra chese se nka ko pesto fenana minim ekomla enkunya 1% ke han okay inti saa teni ni nyina ko gina say wo ko bisa say die inti na ye ma me 7,000 no e na fe ye be chim say wo ko aduane na ye de he na nchira twam akaka duro pa wo sese gum ni mako enti ya te afrim fi say aduane na anye de ene de o se me nneoma ne de wi me si address ne canopy o address ni nyina mo ti fees kare mo ene canopy ne decoration mo ne kama na tare be na na show amishe lazy Debbie ntia o meti lazy ne buo na free ina mde different material ne ye ase okay yo twaswe nti mpacho mu de matam ne ma me say scan ka atenie no mu di no saying omudi matam say min kunya ye basa basa ne nya atenie bi adwenkyere fon tale basa me hyehye ne baby ekotena ye adwane kra ye fon so adwane ko ma hu baby ametena ye am ye adwane baby a me ye me you know hoye community center am ko am say hoye hoye tutu kakla ho na tutu by na me de yase ho green you know carpet aso afi na me wo different ekuo bi omo ba ye omo duku basa omo ho dressing basa ni nyina koso WhatsApp ne so okay nti e ba asa me ma say ekuo na manfo bebre kra ye say de OHEMAA si ye ne de ekuo no omo njo ni biem na omo ye so de nya hwe OHEMAA no ekuo meeting se fe no ka achew na o se me mbole temfa magi misika na obi amfa nche na etwa so ti me ko bo eti letters an mo bo na say me bo letter say e bia me comfort otin ma beje odo fisika 7,000 se mi jai ekuo na 7,000 me ne times 5 eduma ekuo no mo ye bi wo kro yi mu pa o in fact mo ye bi my mo ye bi o ekuo bo wa na ya twanto mani duku ne backlash stream aduane ne mabedi ekura wonwene ho wodwene konto mani ko mpa boa ne ho ne ye ko ho ene ma nya we ene ma nya sei ene nya bia na gu ankura nim sister and me bi se be padokoro ne nchen awo eti woti wonu awo odwene ho awo no ye ne wo mobra odwene ho no wakodwo ko ma wo ko bo letter say ma wo mo ba ye na me nkonwa nya me fried rice nye de miss Lazy kwa me share kwa tell me max na so 7,000 na mo de ma me ne de me bo letter say se me jako na metua na times 5 me ma mo 35,000 ana akwa bo letter no timpacho me bo letter na me de letter no call ye no ena OHEMAA mu de scan ma me na mo ni twa picture timpacho o mo ni twa picture na OHEMAA bi sam say kwani na ye de adwuma na so me yes store no so ene o nyoma bebele egu ho otukura onye bebi kura mfamu by ho ne de mankasa ti mi free ho no ena mko he ne start no wo anwa ode anwa gallon kese ne nguto ne betwa ne start ena mi busa ne se mi pacho na anwa akese no sei ena also otu free 100 de ko ne na price ne de e wo form na busa se 100 ne sei na so 100 no ode be ma me 4 obo price no so 400 and say ode ba ku bia be ma me onu ni same 4.4 million and 15 cedis and I'm saying me pebi now what you want to say okay and I'm catching saying me pebi inti okay me kan na so wate inti na me nya repray bi until na me friend so okwa akra why na operation to okwa akra oba de be si oba friend am si to oba na on friend na me friend na ena okacha me say na misika yese mi ma mi hu misika na omboa me
to begin me can say na miniskirt nti fuma me ton wi ana me de ama no ma beje foforo na o so wate na message bi ambai nti me ma me bra e frɛ no na me bra kan so ko ne wanye nipa basa na omo ye land bi ho adwuma nti ama na short nti me gina mu say ne bra ne me say scan e ye basa me de be ma na o so wate till later on of friends say me pe kakra en beto ase na wone ne ma na e business man fa kakra na ama enoma ne ntime ma ena me pe bosia 5000 edika koma no na o ka chem say enche enoma no beba nti na emba no ka em say me pe kakra nya de embeka ho ena me say pe 5 no wo de 5000 ne ko e no anwa na ama wanya gallon ba kokura na wo san ko pe 5000 ko ka ho na ye 10000 okay to 5000 plus 5000 yes 10000 okay Timpacho me de 10,000 no command na still na nyoma ne emba o say enche beba na di be say na nema no mai na di be 2 weeks na mai nti o say enche beba ti me friend no can say me nya 1st of November o de nyoma ne beba na me just you nti esi 1st November no friend me say ne ba awo nti me ma ne mre kakra e beba tina me guso friend ni di nkomo anai ma ne ba wo a wo nton anwa no nkokwa so o say na me say odi be free me nti no ontimi enkire se me nkonkoje ansa na ne ho cameras bobo ho ne ma ne hu se obi aba ho na onka ho mutimi surprise enioma ntimi ene eto so mo nti na me guso afrefe ni di nkoma ena o sa she me 1st of January December ni du ye no na wa frame na ye di nkomo no bisa me sister mo ho nsem ena me nso me ko ka kire no ti me ko ka kire 1st December ni du ye na o frame me sister mo e ka kire me sister mo say me onimo mo ahyase na me medi wo mo konkonsa a kire wo mo ti me sister ba ko frame am say no kire maka o ka de na fa wo na wo kodwo ko de wunu anu mo nsem na eko o mo so wo ekuonim o mo okuonim bi anti wo e konkonsa ne ho ana wo de wunu anu mo nsem ko ma eko hima se wo ma yeden me ba cho onu ni bisa me say me sister ba ko frame no abi onu ni bisa me say abi say a week ni kuma no 2005 na me say na pa cho ni de mintime nchiro because me sister me nim say oniska it is a be mama 2005 anka de bia won compreni say na fa ho ben ante makwa manu ha me wo de ka wasem nti obusa busam sansam to ka che me sister mo na omo ne me enhyera nye free na me free na me pa o ma che o omo fa nche na me nim say me ne o ma ni ntina OHEMAA e be tutu ma no ena afre de wasa aka che mo ase na be basa be si entem ti se den na si ti me pa che si de si ni say 10,000 na me ma OHEMAA no on peso dis kan be ma me anwa no waje on fa anwa no so mbre me o sa share me say Thursday ena me kunu frɛ no share me say Thursday na etwem no de no man me ba Thursday ni say duru ho a o se an me medidi ekuofo mpanyifo atem ene wono na atem nti wo de me kwa sante hima anim ena me se na me ngina ba bia ndi ekuofo bi atem sane ekuo ni mo asem we de business na ka wo koye yesa mba chan nti me ngina ba bia ka hwe no me se o medidi ekuofo atem nti ekuo ni mra kyerɛ sɛ magic scan me nya ne times 5 mfamla na wo yi me free kuo ni ti me first scan man se na se me ka se me free kuo ni ti me sika na ɛwɔ ho na ye business na hypocrite me didi ekuo atem a emfa business am na wo ye ho nti me kunu emfrɛ no na on kan kyɛ ne sɛ we di emfa ho santi on fa me sika mbem me kunu so ofrɛ no wanfa na o send me message e ma OHEMAA sɛ o ka sɛ Thursday de no ma bebre Thursday no ma na amba na ye Friday nti wo ye day me kunu so send audio no ma na ma no reply till later on na je skapa e frɛ me kunu na obisa ne say wonim say asem a beto board no so no wate obefra pa ache no ska wode amaye o panuoma eho asem na obeka nti say te saade a maje ekuaye de mo de 10,000 no ati subi nti me fa balance of 2500 me fa balance of 250 million embra me so na nya 350 na omunyi me free ko ni ena me say asem a mo da to no so say me di ko fo mpanyifo atam no me nkan ye so mo recording ne voice me chese me do matter am so omo family nti ewe dem de ba ye ne say me hia me 10,000 na nipa na obeka che omo say me di ekuofo atamo no onyi nipa nimpie pa che no masana okunu nim say ojon ko no ba chai sa
onim so akobo letter say 7,000 na waje no u jaya u betua times 5 ni nyina wa bo kuna mane ba chene de ma na mane odi anwane sika na ekọ no bo na mane ba chan sa yo stylish fa ko hi ma to so ani emisa no na eku a ye be join wo si wa de oni ado na ye odo efe no adwo so se ba ko ya na de ekika ko ndi e wotin comfort wo se de mo de ba ko ya no mo di mia no fisan ko ndi wonim se eku no wowom maye no aye wodi ho adanse nanka adwuma na ima wo ye yi no pese wodo so ye bie se ye no kre se wa ma 5,000 no san beto so 5,000 mani ye 10,000 dia ene na se de wo kai besi na anwa galon ba kokura ne nsan kae na wanti hwe na nusu na mujina kase ko mu yi na frim eti 10,000 de eno na ho onko pe 25,000 meka ho na munyi ne fiko ne dia minti bi mpanyin sam da panyin fo wa oba panyin wa wonu ekuokuo saboni mu mame enko mo eti no mame da se de me tie na sam ni ya ka wose ya man 15,000 and 15,000 ya fama no and ya man 7,000 and 7,000 no so no ekuo no no won ka asa de bia ba wontua bia wajai on sa so wogie wodie ena obi de ba ye wontua e bia aba wontua na ye hu se kuo no wani nyi hu bi ni ayi wafirima eno na samra no mo de we no na samra no kura na wo se wo bo ho sa 5 times no eye kro no sem okay yenye ne sa yenye ne kuo mu da sese mi tua 7,000 ese ye bo ho 5 e de age a me hu bi da me nti bi da enti sa 7,000 no kwa ye mrase ese ye ma 15,000 edi enti ne ma 7,000 okay ye sake nya ko imane ne nakasa na so se wono anam kwa so a oba so wono aba ha na so ye ne wakasa nti ye nkotie ne nsemu a woni producer kasa ye no ye nkotie de wo ka ye no ye ntie ka camera okay wonum guso ye ho adwumanti eto mu aye betie big mama koso enti se metie na asem na wo ka ne se ye no kore de a ani mra mu sa na eye adwuma na me ne wo ye na wo de wa hye me bo se wo be mama nwa na nwa ne matua bia ma wo enti anwa ne de ka anwa se ka ye secondly matter mfakuo ho okay enti se mutimi ko kasa mo de anwa ne sika no kwoti sa wa enti ase bia nim ti so wo se wo ba mo ma no so mechechirem na ye hu se de besi de akansem lady so yo ba enti Any kind of survey say, oh, Papa Johnny, dear motive Nana, or who say cool cradia, but I pan or Mujina so Sabi, or level of education, let's say. One investigation who say, Sabi, a dear me to one among say, and almost say, never bore me. So, bad one, dear meaning, I say, and I want me to ever be woman. Meba yankwotie ekohima no asem no na fe yemra pacho metimi akanasem na ko ba bi nya san kamene me boyo ya amade ni aba ho ye file na yikura ene se matukuo ye frɛ no odo efe ena wabejon ebi na ekuo no ma register ne yemra ekyerɛ se yenkeka ekuo no mu ensam ewo backdoor ato wutie me yenka kuo no mu ensam ewo backdoor wodi ya wo be yesa no ye be fine 5,000 na so wo pekuo na beti wo mpeso ana akọ baby na woji ye sika nso na se wo ye ene etna se wo ne ye wo kuo ne ye konkonsan Ubebo ekuo ni wusika emprenum na de ya de amaye na wotri ekuo ni nyina wabuso ato men kasa nyina baba yi wabuso so na de entia sika no
ebani me tu eniama me krane me tu China any baby bebre nti me posti me niama akọ me start okura me posti me niama ana wuhu ye na wo si wo pebi na kasa ne ne nyamu no so ni nia panyi no se ketwa me mama wase won ton enti o tron wo huni nti o mo ba me fie so eba be discount me ma wo mo ne ma no se nana me pese o ma me enioma na se me nioma ansa na abeba wholesale abeje ne ma no this a wood yeska na bra se na mama no wa ha me ansa na me supply ne ma me di utu ebi a 2 billion me ne ma do a wo pe na adaho for 6 months ansa na mama o enioma na me sha akola wonya e na obra me 10,000 na me ka kire ne se onto ne bo ebedru ne so me supply bra me no wo ka sei Nana Jessica pa radio and TV presenter okekuo no me ha sisi a ana wo frame me say me manager frame me say comfort me mana ye ready ne e be ye day ana me say me mpeti so kura ya to bra last week mama no 9,000 e was otu ama obi so enya bie bra ababa yi ntiaska yi biem nata so shashatra say odi ni sika ebekse se sika no so wagina ahodo mienu wade ba ko 5,000 ontu a wade ba ko 9,000 baba na ko kan wa ya se nya 140 bra me no ka se wontua so me no ka se wontua sika no nkrofo sika na nsane na obi age wantua na obi age wantua na wotwe dia so wantua wantua brand my mother say oh okay next as last week we did 9,000 what could do concern summer siku ni no on say one person be na na dey say enya he what dey chichi be ka 28 million was for the month one time wa jana me na mom ye ko sikande ma bolo yakobi amane anya me pa next week the summons letter be ka ko 7 na be wo ho no mpato tie mi kitu aye tu ni ku ni mo hu wadi kan je 5,000 ana wo so otutu anu o mu nyina obi asusu na ne de wada ito ana last week ya ni kunu pa ma cha na me mama no 9,000 ebi no so mama ne 9,000 wo say otu asoso bra wada itia bisa me say one 9,000 susu ayeto no one 9,000 na 9,000 na wo dey no wo tietia say me na mi tietia o wa me na ya meka buta no na me ya ka hye osi na bunu buta na na de 10,000 ye mi sika ben susu 130 mi now me koji mi now susu 5,000 buta so wo tia 9,000 yeah last week me de man no busa me mama say enu so wotu awaja ni nyana nti me na mi tietia but ya ko na so mi na ho me say ma sama ya maloya na ekuo no sister sepa na nya sempa na nye enye TV so na etie na me de hye ne wa ka me wo bi ka papa wuje de ai dabi wuje de ai ah Who susu 5,000 waso waje 9,000 wuje ye nu ntua biem waso waje 5,000 wuje ye nu ntua waso akwadwo odo na ye say ba ko ya enu waje 7 what at all are you looking for Narampacho susu na sem na all can susu 5,000 yen mitwia na mitwia ye no week we say na miska na mkwaje ma na ebosa na mkwaje ma no senke ne man beba na maton nti nkrofo no ba inde we msi cheska no mso mo pento mo lo ke mi store ena 9,000 so de na o ka 9,000 mi gina 2 nti 2 me ma adwen se me je ba ko first na me akoye me ye land bi ho adwuma na ma je ba ko last nti first no
the me ko share 6 ni do ye no movie me call 17 and I'm saying na 17 year because menya a day 2 days bi answer me twa 6 million na because menya 6 million no piano 2 days ni bia minya because me say me je ba ko animu na me no akɔfa ne oma etwa na wo de makɔ 17 ni de 6 million kwa 17 de minya ena one na eje ni frame me ena umisa na nana se me nim se ye tu susu na wuji na eje be asem na wo kan e pa cho na eje skafa de so ye radio presenter na ko mo ye no kuma na eje skafa mu de he mi de minima ni se o se fe na eje skafa ye radio presenter wo wo no da akra mi hwe ni si ni mu binde na eje skafa me de menenu de nim se wo won kran o ye renowned journalist wo de mu ko ne bi wo wo no da Big Mama, minim also baby I don't or the color ya. Susuna ya to na pesa me kan wasam kakra. Show size. Na show abra bon what. Na say we say dia wo go because susuna ye nyina ye to be ye mimi too. Ye ni pattern. Na wo 2 days wo benya 6 million. Bad time. Ye kura ye mu apagya no week 500. This is what you kura week 1000. Me say so menye first da. Dey be am last. There be baby case ne hu no sisi ayi. Enye ko no asemo. Wo say na sika no. Anwa sika no. Kwankwan sa wade ye kuo na asem. Bibi a wade bia ye kuo na asem. Nanso anwa sika no a wo twen anwa nanim. Na business ben anwa ben na ye be ma bia gisa wo 2 billion. Na ebe to ase for 6 months. Apart from 2 billion. So when you 10,000 kra and or the amawa and one no meje na maton and then just about 6 months and sana wonzaka na sense kana me de koto anwa na me de abra wo no be de menya anwa no evangelist Bremer Nhyira Baja ya me Nhyira yeah me chia nche hene eya oman tanokwa bentu yo otosumensa nche hene na napia me chia Nhyira Eja oba nana hema ne abaya asem die asem kotonkra na bi no moto che omumie mu ye omumie no munim die wo okay nti abaya we wonkyere mu ye because asem omoka no sabe eni na na eni ti nana hema wo bibi ode asie na we so wo bibi ode asie because nkomom na omo boyi so hema mu ana akola we no bo nkom etu ana mo we ana se okura wo hene wo hema no wadwunu mu no because I say oh nipa na say wo hunu sebe e wo nipa bi wo hokura wo hwe wo gina bre ne wo hunu sebe obesini na ede edile na wo hema wo so te akonwa so ya na mempese obi di ni post kura beba ne kasa okay what dey memma what was ho o se onam kwan so eti yentwen oh say ne man kan bi o o dey twen ankanya ahema sem kura na me ko no ti minim ne wo betimi aye okay matia what you say matia minim ne wo be ye enti wo dey yentwen yentwen be 10-15 minutes me over ha me jo beso ka bi mo aka matia why matia kama koma to ye na na ma se wo ba bibi o ha wo nkan ya obepese obekansa wa ba bibi o ha wo di sie obeba be kan me be se wo case ya kanentem bibi e no sa wujidi ene yentwen ma ne mra why abusia mesanso adawase biem sa woje brane kokoshe video no ebaye na wotie ekuo pani ne nsem a ode etu dwana na kire se owonsam ekapa awuraba no enye nyo kan nyina na ye no kure utumu se ekuo pani ne wonsam ka owonsam bi ede tu dwa enu nti eno se onam kwa so a wo ba no ono so ba abekire ne nsemu na ye ntumi nyina awuraba yi de ne sonko a ne yefam amua yefam aten nti ebetwen ebenye otwen honhom ne atwen ekopeni nkopem se obeba no ye ntumi nka bibia emfa sa asem wehu na nyame ya dom na se ekopeni ye nsa ebeka na ofidiem ha se ye obedu fidiem ha se ya na ne no so wo no ne nkyeremu no so wo no ode atodwa na afa ye hu kwan ye befa so ebeka sa asem we ede yie ato yie ye nsa mere ne de besi ya da se ne ebesan so eba be hia biem ne de ento aso no asanso ato aso like video no na share na fe subscribe for me aha enso that's why emergency Ghana TV mo sonfo na akosia me na me je adwa na me de dwuma de ba wa kwam da se ne mesanso ene wa hia biem makram
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.